Hagawai ke jingja ke besmusi. Kawai ke long kemia buat orang ba abriu kelak no. Bad kawai ke hapret kalau mensaujur hadian ba wai abriu belatuk kerteng kum ushel tiroi mukim uletiat labom miki di kenja ke bandap. Kani ke jingja kelaja haga step jong ke arp santri ujemang arhajar arpuar hagapor kumbash posh teng yei hagashnong sabuda harat nong tung haga distrik riboy. Kalong kemia ke belak no hasyan kani ke jingja kadi ke belatip kerteng kum kakong dribon mukim sapunyo senam kerta. Badwe pad orang ba abriu belatip kerteng kum ba rilan mukim sap kendai senam kerta ulah kelak no hadian belapin ke diu shanai grams hasilong. Namar kejing mensau belajur. Kat ba kawai ke hapret ke berangkat ar senam kerta kala mensau jur badon hapret kejing sumar. Kat kum kejing tip beliau lum laong ba uni ubriu ubala syok bala bom ini briu udai ubadan hapret kejing runa ke bor perkat. Bat kita ke belak kelak no, bat kena kena ke bala mensau, kita ke bahayang jong uhi. Nagaliang ki pulit ka maulas nai polis outpost hadian begili ojeng tip, kilalet marmar syakani ke jaka bat ban syemtino, ya ushel tiroi mukim. Ubala syakem, bat la IT pad diush ke bor pulit, bat ya ke mensau pat dapan kit no marmar hospital na kebentak kejeng sumar. Kabakam ngosi syuk-syuk ke bahayang jong ini ke belak kelak no, Kelajaru tang nomor kejing temu ban tuklar ke pulit ke Asam ke badan hapok ke Sabuda Battalion Outpost. Ke belat temu ban syimti ke kejing ja daga bemut ban syim mukot duma. Badru ban ra ke met jong ke long kemia ban ke postmortem sya Asam. Hendrai nomor kejing tuklar ke Bamardor jong Majestor ke tan ke bahap ke distrik Riboy. Lala ban penbet ke kejing ja bad hadian layo ban ra ke met yap jong ke long kemia sya Nongpok Civil Hospital ban le ke postmortem. Badai kamu kod rumah lo ujor, ha kamu lesnai polis outpost.